U okviru revijalne večeri nastupilo je 12 kulturno-umetničkih društava učesnika ovogodišnje manifestacije Susreta sela. Preko 600 učesnika kroz 12 takmičarskih večeri prikazalo je običaje, nošnju i muziku što predstavlja zaštitni znak Negotinske krajine. Na završnoj smotri Susreta sela, na koji je proglašen i sveukupni pobednik po oceni žirija, to je kulturno-umetničko društvo Mladost iz Čubre. To je koliko bitno, toliko i nije. Tu su se svi kolege iz drugih 11 mesnih zajednica i kulturno-umetničkih društva su se trudili i radili i svi se mi borimo za očuvanje narodnih običaja i otrzanje narodnih običaja od zaborava. Tako da se nadam da ćemo u buduće svi učestvovati i bit će još masovnije i nadamo se da će da ostvarimo taj naš krajni cilj, da uključimo i mlade i tako dalje i tako dalje. Ja bih iskoristio priliku da zahvalim i opštini Negotin i Domu kulture što podržava ovu manifestaciju i nadam se da će se do godine uključiti još više mesnih zajednica i da će da bude to sve u najboljem redu. Očuvanju vrednosti Negotinske krajine pun doprinos pruža lokalna samouprava opštine Negotin, koja je ove godine iz budžeta za ovu manifestaciju izdvojila 610.000 dinara. To samo govori u prilog da opštinska samouprava u ovim teškim vremenima ulaže velike napore da kroz manifestaciju Susrete sela pomogne svim kulturno-umetničkim društvom u radu i očuvanju kulturno-umetničkog amaterizma. Ovogodišnju manifestaciju Susreti sela zvanično je zatvorio predsednik opštine Negotin, dr. Vlajko Đorđević. U ime opštine Negotin čestitam svim učesnicima ovogodišnje manifestacije i hvala im za uložene napore tokom priprema i realizacije programa. Poštovane dame i gospodo, želim vam prijatno veče i proglašavam 39. Susrete sela opštine Negotin zatvorenim. Hvala vam.